E tua la mātou whanongo I laua whionga. O la upu mātou te ai, mama ona ai. O la upu e whapenaona e whamarusia I mātou. E a maia le ola fou. A maia le manatu fou. E sui ai o mātou ofu. Mātou te reto e ofu tuai. Mātou te reto e ai me ai o ananafi. Ala mātou sauni e talia le manai fou mai le langi. Le atua oe o whasinonga fou. Oe te au maia le awala e whatino ina ai se whanmoe moe. Ina ua paso le manatu ma le mātou pau e whawasenga. Le atua mātou sauni mātou te whanongo I la upu. Mātou te tatalo ina ia e mana wa mai. Mātou te tatalo ina ia e tatala o mātou mata whane nganga. Ina ia mātou I lore ala e awa na mātou sawa wari ai. Whamala mana maina le ala o lo mātou sawa wari ai. Wa mea po I sai o mātou tino ma mātou te mata lilo. Ta māu te tatalo ina mana la upu. Ina ia susuru atu le atua. Whamala mana maina le atua. Ni baega o mātou te mata e au. Ona susuru ia ia mana o le upu le atua. Ina ia whapenara kuritua ina le anga. Ai liu atu ia te oe. Ta maa iu le neina unga mātou te whape atu e mi oe. Leo sanya mana mene ia te oe. A walama le ia te mātou se iotaro mi ina. A ia mātou whai tete na tatui na atu ia te oe. A wai na taulama ia te oe le mi ina. E tam saulama ia te oe le whamanu. Mātou na tano le atua I awa la tano le lei. Ia whatala le leina Samoa. Ia whatala le leina le Manolangi. Ia whatala le leina o mātou loto. E ala I le upu pēa whola ina tama. Mātou salo lea o mātou wala au ala I lo swafa pere Yesu. And everybody shout hallelujah. Hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout thank you Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Apai wa e na mona le nganga o le tua. Ave sisi o pati ya Yesu. Praise the Lord. Apai wa sa uni te whanongo le upo le atua. Ia talo mai o lima. Amen. Kena sa sepuluh mai fitu vai upo sepuluh mai lima se yo te lua sepuluh mai fitu. Kena sa sepuluh mai fitu. Sepuluh lima se yo te lua sepuluh mai fitu. Genesis 17, verse 15 to verse 27. Verse 15 to verse 27. Moala tusi vai mai amene. Ana tatu vai tau pea wa wai ai, wa fa pea mai foi le atua ya Abrahamo. O Sarai la wava, awe te toi wala wina lo na ingoa ia Sarai, a o Sara o lo na ingoa lea. Amanuia fo ia te ia, o fo ina mo ia te ia. O te whamanuia lava ia te ia, e whai fo ia ia ma tupu mua onu. O tupu mai e fo ia te ia tupu onu. Ona whapau whaorea o Abrahamo wa ata ua whapeifo ino na loto. E whanau mai eo se atali I se tangata wa se lau na tausanga. O Sara hoi
E whanau ea ia ua iwa se pulu o na tausanga. Whapea atu fo ia. Mana ia o lai samai. Ua whetalai mai le atua, e moni lava, e whanau mai sau atalii ia Sara lau wāwā. E te whaingoa, foi ia te ia o Isaako, o te whaatungawina foi la mawhengainga maia, a toa mana whanau. Pe a mawai atu o ia, o le whengainga e whaabawau. Ua o whamanuia ia te ia, o te whaaulu ola ia te ia, o te matua whaatua tele ina lava. Kana o ia, o alii e to se fulu ma le to alua, o te whaikoi o ia matukunga o le nuu tele. Ai pētai, o lau whengainga, o te whatu mawina lea ia Isaako. O le awhanau mai e Sara ia te oe, i le whapene i lawa i le tausanga atali. Whai foi e ia o na whio e leo le atua na ia Aperaamo. O na tamo leo Aperaamo i o na atali, i lona atali i o Isamaeli, ma i lato uma na whana nau i lona ainga, a toa ma i lato uma na whatawina i ana tupe, o tane uma lava i le ainga o Aperaamo, ma ua peritomeina e ia le pau o lato tino i lea lava aso. E pei o na wheta lai mai ai o le atua i a te ia. Le ile se fulu ma le iwa o tau sanga o Aperaamo, na peritomeina ai o ia i le pau o na tino. A ua se fulu ma le tolu tau sanga o lona atali o Isamaeli, ina ua peritomeina ia, ina ua peritomeina ai o ia i le pau o lona tino. O lea lava aso e tasi na peritomeina ai Aperaamo ma lona atali ia o Isamaeli. O tane o mafoi i lona ainga, o e na whana nau mai i le ainga, a toa mai e na whaatawina i tupe inu i tangata ese, na peritomeina i la tou whaatasi maia. Amene. Tau ai le whai upa skulu ma le ono. O te whamanuia foi ia te ia, ma o fua i atu foi se atali i mo oe mai a te ia. O te whamanuia lava ia te ia, e whai foi o ia matupunga o nuu, o tupunga mai foi ia te ia o tupu o nuu. Amene. Hallelujah. Whamai leo tu o te whia whamalosi ia te oe nea sa. Whaasamoina whapea, o le mea e tasi o lo misi. Ia whai whaatasi tato o tu, o le mea e tasi o lo misi. One missing piece. There is one missing piece. O nai misi. Amene. Na whaia le atua atamu, tu i whatoanga i e tena i ngā lue ai, ma leo leo ai i whatoanga i e tena, ma pula i mea uma. Amene. Whamai leo le atua i na wawai atu le atua i a atamu, whamai e lele lei, o na tuatasi o le tangata. Amene. That something is missing. Ona whamai leo wa whamoe mase le atua a tamu. Anana wa whai le atua. Wa tamu atu le atua wa sei mai le mea lai le autafa le iwi lai autafa a tamu. Sei e se mai. Ona mai le atua e whawai eva. Amene. So eva la o le iwi o a tamu ina ua whapenau na sei e se mai le atua le iwi o a tamu le alawa mai le atua o na tamu leo le atua e whauai ia eva. Hallelujah. Na sei e le atua le pise siri o na taua ia a tamu
Ona ia try presenting atu lea ia atamu ina wa uma ona ia fausia ia eva. Amen. Ole na sege se mai le tua mai atamu e ke I fora akamu ole akola ma marusi. Hallelujah. Amen. Na ngalawa sege se le tua le imi le sa pa penana yo na utafa. Mena ela yona elima tama elima anga vale langa ole to yailo lo marosi lei ala você esse marosi lei amen ona faule ole fine fa penana so soani ya joy amen so I would like to fatala lei le fine langa ole sina me a to ai oi. Hallelujah. Hallelujah. Ale na lue fatasi tamama tina. E ke fiu e don't fai. Fa yo laisa sa le tama, laisa si o le si fortina. E fiu e don't fai. Na me le o. Ele o fatasi. Amen. Ole o langa le o tato o lai. So se tamata so I fua lava. E iai le pise tasi o lo ta ofi e le atua se I longa lava o I le taimi ua tupo ina po atofa ina e le atua na te presenting atu ai a te oe le pise le na. Amen. O nisi o tatou o lau missing piece o lo toalua. Amen. You couldn't figure out what's wrong with your relationship. Everything is good except your relationship. Amen. And you must wondering what is going on, what is wrong, Lord. Amen. Onisio tato or missing piece or finance. Hallelujah. It's a osana my amene my vivi. I already met a finance on a down lole otawa. Amen. Hallelujah. E ke fa ro ko ka le vi ke minga. Mana ya fa unga wo mau le mana le na poia. Ai o tu lo fale yo na na ko nge pillar bai. Hallelujah. My mau pena yai. Inisi time te mago fa my mau e pena fa pe ola mai si o tama. Olesio da to ola missing piece na eso I fua e tele va ai lo tama malo tina moni na tau na fa na mai ai oi. That was your missing piece. Hallelujah. Nisio tato. Why mom and dad divorce and give us away? Why am I ending up in an adopted family? Everything is good and smooth. For some of us, everything is good and smooth until somebody pushes the button. Hallelujah. Everything is glory, glory, hallelujah. Once somebody pushes your button, that's it. Amen. You're missing peace. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Everything is awesome except my kids. Le me uma power me orofana. Le tua. O fio o the chalo mo na pongi mo wala awa tu yati oe. You never do this for me. Everything is smooth. Elei me uma. Except this one thing. Say with me, this one thing. This one thing. Lord, I prayed, I fasted, I cried about it, I faithed it,
I fasted, I decree it, I believe it, but still don't have it. Amen. O le mea tasi o lofa pena o loo i le ao le atua. O lai hold le atua. Whapea oe o ti apolo lai holdinga. E rebuke you in this name by in Jesus' name, get out! And then you walk inside the house, here comes again. Hallelujah. It's if I try to throw for Jesus, I'm still holding this. Because it's not yet. I have an appointed time for me to present it to you. Hallelujah. See, balance man. God knows how to balance it. Amen. There are moments of your life that you are so on high and you are already on the top, way above, and you are already up there. Nobody can bring you down. And at the other moment of your life that you are so failed. You don't know how to figure it out. So what God is doing, He's trying to balance your success with your failure. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So God is holding that for a reason. And here's the reason why I ain't holding it toward Melna. Because the missing piece is missing in your life because God wants to work your faith to get your hope. Hallelujah. Kamole tu e whanga i oino whatua tua ina ia e maua mere oro o le te hopanga i le lumanai. You are hoping for the future. Amen. O le oro e mana o i le mea wa mai le tua alai o whapena na lumanai o. Te ro mea le abatua le atua ia te oe ia le mere te taro ai. E mana o le tua exercise lo whatua tua. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Por ela the missing piece there of a banana whaongai le atua. It's so challenging. Amen. I'm not talking about the missing piece that you can show us and you can show when you come to the church. I'm talking about the missing piece that you feel it in the middle of the night. You get up in the morning and you couldn't figure out, why am I like this, Lord? Why did you create me this way? Father, there is something in my heart that I don't understand. Why I don't get it. I made that to your worship center. I still hold on to it. So that's the thing. It's going to bring you to your knees every single day. Because if I give it to you now, you're not going to remember me. You're not going to think about me. You're not going to worship me. You're going to enjoy it because it feels like you are complete. Amen. For some of us young people, you pray and ask, Lord, I need a boyfriend, I need a girlfriend. No, not yet. And I was my Lord, everybody has a boyfriend and a girlfriend except me, Lord. It's not yet. Amen. 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 Hallelujah. Or me nga kamole tu e papengama unga challenge oe. Hallelujah. Hallelujah. Nga ale challenge oe. Ele se me fa pale hia oe. Apa yo me uma ke osana mai amene malelei me uma ore ale ese ava mo fa wo ino fa to tu ai na matu. Amen. Ore ale ese ava no ore tu e ka ore tu e fa be na to fix oe ma fai fa lelei oe ma fa manai oe a me fa le tonu no so fuanga e tamo ore tu e fa wo oe.
Hallelujah. How many of you know what I'm talking about? That very thing in your life is holding on to it. You pray about it, he don't give it to you. Why? Because he's using that to challenge your faith. So you can continue to be on your knees. You can continue to pray. You can continue to fast. You can continue to say, Lord, I need you. Lord, I need you. If he give it to you now, you're not going to have time to say, Lord, I need you, because I have everything in front of me. Hallelujah. But he's holding it as your hope. Amen. Amen. That's my hope. That's my hope. So that my faith has something to do. If you don't have a hope, your faith doesn't have a job to do. Ele é fato tua, ele chama a fato tua, or the missing piece, they hold it tua. That's your hope. Now your faith has a job to do. Can you say amen? Amen. Can you say amen? Amen. Melana in the tower here, tua melana, or the missing thing, missing link. There's a missing link in the history. There's a missing link in humanity. Pai fa ile olanga fa tua ma le olanga ngalue mo le tua e ele me lo fa pena na ta ofi le tua ele o ba tua ya cheoi. Hallelujah. But listen, man, I hold le tua. He wants you to work harder. Amen. Say it with me. God wants me to work hard for what I'm hoping for. Not the thing that I lost, but the thing that I'm hoping for. Don't waste your energy thinking about things that you lost. Use all your energy to think and concentrate and hoping for the best that is about to come. Amen. I hope for the best. I hope for the best. The best is on the way. Say it with me. My help is on the way. My help is on the way. Say it out loud like you mean it. My help is on the way. My help is on the way. My comforter is on the way. My sustainer is on the way. And his name is Jesus. His name is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So he makes you work hard for it. Pray harder. Fast harder. Grind harder. It's a tiny, tiny. Le tua e mele o mana o te faia. O kawala le tua tu mele tas. E fa pena na fa o ilo ola fa tua. Amen. Hallelujah. You try to put it together. Or you try to hold it together so people don't see. But you know, in the middle of the night, you hear the tears running down of your eyes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You try to laugh and smile like everything is okay, but I'm telling you, it's not okay. Because we cannot deny the fact that this thing is in the hand of God, that only your knees, only your prayer life, only your fasting can move God, can position you in a place where you can receive what God has hold on for you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So that thing, it makes you wondering, Lord, do you hear me? Do you care? Do you even care? I try, Lord, I try my best. I give it all unto you, but still not good enough for me.
Hallelujah. So he makes you work harder and sweat harder and do anything possible with your strength to go to the Lord and say, Lord, I need you. I need you. So in my scripture tonight, justify tau. Na taofi ele tua le to ala fanau Sarah le ava Abrahamo ile fanau ile ivo se fulu tau sanga 90 years. Sarah and Abraham been praying and asking God, I need you, Lord. I need you, Lord. And the answer is no. Hallelujah. Walau le tua ya Abrahamo, tulo wa inga, male ainga lo tamama me umo ya tewe, atelu ile nu fascinatu ya tewe. Amen. Atemi le o fitu skulu lima tau sanga o Abraham. Ona skulu lima tau sanga o Sarah. Atemi le ingo ya Sarai. Ona famaya tu spaya o fa penana. Ona baya le tua na famia ya Abrahamo. Pai mai ora fa penana o fa manuia ya te oi. O te matua fa manuina lo ingo. O te fa manuia tu foi e fa manuia ya te oi. O te fa malaya e fa malaya fetu ya te oi. E manuia foi ya te oi ai na uma o le nalani. Amen. Ona ustai leo Abrahamo. Wa avela na va malota la tali oro noso. Mana me uma saya teia mo inu o kanana. Pa mai tu spaia o mai leonga I kanana o uma foi me saya Abrahamo ona ifole e kupitso. Ona tanga leo le tua toi ave fa penana toi fa tele le manuia ya Abrahamo masarai male tali faio Abrahamo. Toi foi kanana. Hallelujah. Ai mai tau mai still, oleh laboro yai missing piece. Wafa olaina, watalia Yesu, wa yai maftama maleatua, wa papa tisoina le lama poia, ala lama yai lama le missing piece. Pemai kenesa sepuluh malima fa yupumumua, wa mabai ya bea. Wala ya bea wa mabai. Wa mabai leo ya ikupito, wa mabai le mesa va penana pepelo ya ta Abrahamo ya ikupito, wa mabai le mesa va penana va na toe na ese ai Abrahamo malona atari fai olota. Mele toe Abrahamo fai olota ya wia. Ele a lota ya tewe. Amen. Hallelujah. Primeiro tupu. Não mai Abraham malota, manuia le lota ona Abraham. Ai wa makam fam se misa lota ya Abraham, wole lo e lota ona ba malona tama. Amen. Ora primeiro le tua. Let him go. You know, there are some people that you cannot go with you to where God wants you to go. Amen. There are people in your life that you cannot take with you to where God wants you to go. Because it's going to be a lot of troubles, a lot of struggles, and a lot of fight. You have to snip, cut it off, cut it loose. Amen. If you're not with me, snip. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Eu te fai tomorrow and eu faço tomorrow. Hallelujah. Eu se faço minha ainda tua. Praise God. Adoro Maria Brandon Rota. Oh, ya wan una mele apela. Ya Rota ya.
vai o Simons ki fo ai fili o ngaru le yo ai wanu yo ai fili a rota me ese mana yo le fanua la matasi e ai vai tafe e ai me uma na fato ona anu le o lota fa pea rota wo e fili me sinia no mana yo. But you see, the blessing of God is with you. Amen. The blessing is not at the place where you're going to. The blessing stays with you. If you go there, over there will be blessed. If you stay here, here will be blessed. O le whamanuianga le atua, o loo nofo i te tonu ia te oe. Po whirme te anu iai, pe mai tala tuspaia, e manuia lau walu, e manuia lau sau, e manuia lau mpuka, e manuia me tango iai o lima, e manuia me palu e o whalawa, e manuia me te whapenauna e whaia, ona o oe o le tangata o le atua.